At tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu ila al-jumu'ah kafaratun lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Aya katim blamanaw to na kasumbayangan tano sudwati mana di maat magikhlas tano na ito na itano agyong kutua tituo kitian na iprilar katano Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto ang mga iito mga dusa tano ko pagletano duwati mana di maat. Ugaid na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman massal hasa faqad laga. San siya tawa mataman pirwa sa ator nasab na ramya binasa agyang utabalas o di maat yan. Sagyong utama sana disirto, nasan siya tawa badin matambang upama pirwa ko ato rami pagubay niyan. Kadini ang patangang pipi agyang kuto khutbah pugusay no mga ulama tano na sabnar amya binasa agyang kuto balas agyang kuto di umatian languan taman atigman yung mga ulama apka alang kutaw o kapakatatano diyan pipi agyang kuto pugusay agyang kuto pumagusay na kitak suno to apaled no to pagabinasa pakalaga sa agyang kuto balas o di matano.